Rafiki yangu, nikopeshe mikate mitatu. Nikopeshe mikate mitatu. Mikate ya kukopeshwa imetajwa kwa idadi. Mungu wa mbinguni anatarajia kwamba tunapoenda kuomba jambo lolote lile, tuende tukiwa specific katika maombi yetu. Tusiende kumwambia kwamba Mungu nisamehe dhambi zangu nyingi kama mchanga wa bahari. Anahitaji tunapoenda kuomba kwa ajili ya msamaha, tuombe lile ambalo kweli ni hitaji. Na tunapoomba lile ambalo ni hitaji, ndipo maombi yetu yatakuwa ni ya dhati kutoka moyoni. Kumbuka kwamba Mungu hajibu maombi yetu kulingana na uzuri wa sentensi au utunzi fulani wa sentensi. Anajibu kulingana na lugha ambayo anaiona ni ya ndani kabisa kutoka moyoni mwetu. Unaomba kwa ajili ya kumbariki mtu fulani, mwambie Mungu kwamba ninakuomba unibariki nikambariki fulani. Kuomba kwamba wabariki yatima ni vizuri, lakini kuomba kwamba ninakuomba nipatie kiasi fulani nikampatie yatima kiasi fulani inafaa zaidi. Mungu wa mbinguni anatamani tuwe specific katika maombi yetu. Na ndio